Ketheka wirigiro bwakwa no ithirite uri na ntuku njega narua iri Jumatano tariki 26 mweri Juju 11 mwaka ni 2025 bita wa kabwe mudharimi mwanendiri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri kango shuguri ngatho cia mwanya ni bwega muno nonto bugitana mbere kurumirira witani abatu ikinyago ikinyamwe niwe twethetie nyombe nteto nambari 1 karitune kamero kuma kireni kirewe asante sana nonto ngatire gukirukira mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya na mitandao ingi ya kisasa @Meru TV Kenya. Ridhoretu turi metha ya nteto tukethira tukitegera na kyo ni kithurano kinini kira gikethira gikithika ruyu Alhamis tariki 27 mweri June 11 mwaka 2025 andiki betu ba nteto bandite itire ntere cia Bere North Dagara wa Igana na Jeff wa Gituma bakethira bakireta mbisha cia imwe kwa imwe na utaribwa kura burabo kaithira bugita na mbere bono orira atongire ba upinzani baithirite bagishumeria na kulalamika nikira kuga ni okora gwitudu na mbere ya igikithurano kinini kirigiriro uyu Alhamis tariki 27 akiredi gathiga shagwa none nitie kurega kunganirwa kwawe ningi Boni Halwale ore seneta wa Kakamega akilalamika ati mabisa ba ukaria kana bodyguards bawe na rikite gotunywa nontubo kwithirawe ari na muronga monkurani na thirikari ya Kenya Kwanza Rais William Ruto nonto wakithurano kinini kia Malava na ria ni kuthima na rito katika thirikari ya Kenya Kwanza na United Opposition na bagikia igamba mbere ya High Court mujimonene jo Nairobi ni seneta wa Busia Okia Omtata ni JB Moturi nikira bakwenda koti ithire kiringa morashi igi mitaratara ya igi kithurano inya kinene kia rais ona ikinya tariki 2027 na yoni mweri jwa inana Tuesday kaithira irina kithurano kinene indi mbitikire twamiririe na naria ridhere turi murikite na yoni manto ya igi kithurano mbatikano kindano ya siasa Bere North katika Newton Karish na wa muthende leo naria mwandiko wetu wa nteto Dagara wa Igana handite tiri na agituthanira riboti thingatirite niyo tukwambire niyo naria akinyite ithigithio na akaithira akiarana na batu yeige bura mantu jari kiri ground mieri mugwanja ya kuruka kariba gichigo munge kambere North County batari na mubunge wako bathetera kiri mbunge nene ende mieri yomba kwethero Kenya ya tigara bimena bya bigeti wantugo wakagitani kama gitigara mathama gutara karibu amba kwethora bagikinya ndebeni ne kenda bomba kwethora bakethura mutongoria wa Imbia nyuma ya Geoffrey Rukura wali mubunge wa Gonto kwa kithujo kanyani ka minister wa rutingo wa mutongoria wa Ndegoro Rais William Ruto Bere North taekaria kuo nitukwigwa tukenete muno mwana bobo siasa cithurano bibipi nini nirekite na kuingwa ntuo chere cha kuruka kuringana na mawatho manke ma ithurano na mianka IBC na nyomba ya ndeto ya Meru TV na Theri FM eriongerete kariba gichigo munge gikini kenda kumenya ugambi bwa iguru ria ciatha cia kuruka kampeni irae cia thayo itire na gatagasa nyingi kampeni irekirwe na thayo mwingi muno ingi no bare orethagira bari no ya mugethaniro orethagira korwa tubangire tu kampeni ciaro ngethera ni matongoririe ciara gwetu mukuthi gutuvinga vinga na ni turakomithia kaundu kau muno na riu niguo tugioka 2027 matigakorwo mena kaundu ta kau atikoneke ringi kanwanga tu maundu turaivo tunini lakini tutirae tunene undu tungigweteka na ngiaria uhoro wa kithurano giki ningiuga andu onthe guti mundu tezi mbariria akathurana ari kwina aria marugamite andu kenda wa mundu nwisi kuria agekia kura siasa ino kuma wakati ile ciambiririe ni ikoretwo ina thayu mwingi muno especially ni gicokeria ngatho muno yogitiri gitondu agitiri a bururio especially athigari mwena wa cia kagore bona ni gitio kinene muno tondu guti mwena mapendeaga wana injire tondu maroneka mwena ora makuatite kirio mwena ho matira kwa tondu baro ka vena wendo mwingi muno tondu ni twisi kwe murenya ukite na niguo wagucio mundu acagure mundu uria akwenda
Karibaba bakaribonekanite kujurigwa iruba kugita mutongoria ria kairi bagitariria burabe bangite nonto bakuringa kura ino ikithingatiro momo bao bakathingia no indaria gukinyitwo ni bira bakaringira kura kuthura mutongoria wao. Rucio niturebariria muno na nitureranake muno maramuke na andu aya akuru makathurane tura expect kuma 5 andu othe makomea kinyu gituore kia kuringa kura niguo tukora turavitukia thirikari thione turetikia na IBC tondu IBC no andu tathui na icio kura igakorwo igitorwo ni andu koguo nituri na wagiririku ati mwena uria ugacinda nimakorwo matuvete the good direction ira twakorwo tukisupport na IBC nituretekani nao ati nimagatuva the right person. Turauga turi mwena wa thirikari twacindwa nitugetekana nayo cindani na twacinda nitugetekana nayo Wambugire ni mwena wa opposition na bonora ni mwena wa one term. Ucio ngaumira tene muno singa kwa ni muthuranu ni ngaumira mbitukie muthende tondu reke mbunge uria wetu turona no kwendereithia na maendeleo maria turakoragwo tugikirwo ni CS wetu ruku na CS no rakoragwo na maendeleo mega muno tugwitikira no kuringana na uria twicina ground iria rauga ground ni muthende no angikagorwo agacindwo tugetikaniria tondu uria wathurwa nikio gakorwo i mbunge wetu na kithurano gikorwo kina waragania tondu gigakorwo gitena waragania no atwigwe nae muno na tutingivocithio gwitikira ati mundu ucio agite kwaitwe na koguo nie no ambugire kithurano giki gikoe kena thayo mwenge muno tondu ni mbici candidate wa thirikari rio na andu wa muthende no gucinda na nina ma no gucinda na mbere no twarikia gucinda ni tugwikara wega gato kienda komenya imbitomete bagena muchukumo na inyana ne kuringa kura amuna kwirigiro bokeri munturo kathunje gite giki mianka ino iratigara warira gicigo munge gike kionekanite gutigwa nyuma kiuthi na mbere bunene tondu ongethie kororia muno makiria mwena wa mbere nitokoretwe tutiganiritwe muno maendeleo ri megie kindu ta barabara manje na nitwenda manje ta makurima barabara cia kugira andu aria etu mari kuria ndari muno na rukuku mwa promotion ni thirikari ni turakorwo tutena munjumbe na ni turavoya muno Kambere North rira tukorwo tugithura munjumbe wetu ni tusapote thirikari muno tondu rukwara wa thirikari na ni turonia mundu maria aturetere guku uguo ni marakane gututethia na ni maratukiriria muno thini wa especially kithomo mwena wa Mbere North nditu wakwa ai mwena ri uria wa arai mwena wa arai MCA niwe Newton Kalis niramuthura tondu ni monete mawiko maria ekite kuria arari wondire yake ya mumenji na ningienda mundu uria urani support mwena ucio nire wa guthura Kalis tukaramuka tene karoko tukorwe tuyathura ni mbae thaa inya mundu watu agakorwo ai muvituku ni na umoja gukari wogu itombete guchona na thingati wa mona gwatinjara banene bale wa muthende na uyari ciethiro ko wa mona ngavana wa kaunti ya Cecile Mbarire security yukite guku ku make sure aria nao maukite na urua kureta mbara gukutema vota kureta uru ucio na mbara icio. Number 2 tuwe tutina guoya ni twise ni turacinda. We are just waiting for the people of Mbere to make a decision, and that is why urona the opposition maina guoya marenda kureta mbara toni maici ni acinde. Tuwe ni twise ni turacinda na twetererete certificate ya leo wa muthende agaba kiuria ringi kura gutigeri bakwebumeria kwa wingi ntuga yarone kenda bomba kwethora bakethurira mutongoria wako batongoria bora bakwenda kirika gita mwanko moro tigere wa Mbere ni amu nuri kumarenda twike MP wao matirenda kuringirirwa matirenda kutumirwa mikora nigetha mathure sehemu fulani mabei nafasi kikatiba mathure mundu ya mabetwe vinya ni katiba kuthura na wendi wao tina mbara
na maundu maria mengi mangitumika metho merekere muthenya wa runi kenda kwana nuru tugwe mbere no yoria bila baingi bakari bakwiburia ni ketho rithurano bibi karuthika na kurikiria na thiri noro gekirwa kabari akethirwa agitikiria mpomi kuringana na ugambi na etua ria kariba mbere north kiripotera Meru TV kuma gicigo munge kia mbere north kaunti Embu tukambita ndagara waiguna. Nandi tutonye ikiri mantigi kongolo bia mawatho na aria mtumurume wa ukurubu miaka 33 Moses Mutembei akinyithitwe mbere ya ikongolo bia mawatho koti ya Maua nikira gikwirikana ni mtumurume Mwangi Nthoni muria tiri muria mu winyangitie mwana wa ukurubu miaka 13 mwana wa grade 7 akigita igamba mugambithania Felix Kombo na mutwirite bodi ya 50,000 ningine igamba rikethira rikithikirwa Disemba tariki 16 na tariki 17 kiaria ri mbere ikongolo bia mawatho mukuru o Moses Mutembei na kanite igamba rira ithirite akigambithanwa nario komio mutiga na gutariria riboti. Moses Mutembei nwe muntu murume wa ukurubo miaka 33 na akinyithitwe ikongolo ni koti cia Mawaruari akiringanithaswa na kwenyangi kiwendo kana kaiyi na kukurubwa miaka 13 kwa kirasi kia grade 7 ni bwethi aria akarikite nteresia kipkona kia thiruru jene Mbe Central kare oro na Boris Barari ne itareri umukwathurana ngulukie nto murume na kirindi kirari na muthuro yu mwingi kikendo mutuma Zion ndari mambu mete kwa bluetooth trona nayo ndrugene kwa ndithimo bluetooth siendaswa ambe ampengo trona mania netete kukwithire ndio trona mania ambe ampengo nduka endri ekikuithaswa areta ambura nyama twara trona ma togwe nama ambu mikandrugene gake muthenya orobo kinya twaria mwa thithano cio kinya cio tugo twiko mama atangu cionde ambo tabia mbaya rukend ndamurongo sinda mwampu mae ndetera ntu bamira ebe umwira turi are otura irobonera murango bakuma bamuta bamwendia kambene akinyite mbere mwambithania Felix Kombo koti cia muthwaniru ou na rukiritu na bondi mbeza 5,000 nara ya mbare awerereri kuetwa tariki 16 na 17 mweri twitite badala kutenda kitendo cha aibu na mtoto mdogo. Maelezo ni kuwa mnamo tarehe 25 Novemba mwaka Kaende Sub-Location Kawiro Location uliweza kukuza matako na mkono wa mtoto mdogo wa miaka 13 kutumia simu zako za kiume. Niko nyama siku. Okay, utatoka na bond ya 500,000, bond ya 500,000 na mdhamini mmoja wa kiasi kama hicho. Ukikosa utangojea gerezani hadi kesi yako ifanyike. Ni bwethia aciari na mubeindo mwana bwethiritwo nyumobo bakuwa irio yu norito na ngulukie nto murume yoyerwe tali rito ria kiwatho Kwenye Maua mwana akiura Japan nyina cia matu enda thigira cia musiki muntu aromba mwira hete amwe ngwe yakanduka na reku ageta amwe ngwe yakanduka mwana nwe nonto ni mwana munyini arawirirwo buriku mwana una thoma no grade 7 aramwira mwana nwe aretikiria arewitikiria nonto mawaswa mwana to mwaya muntu munene mwana to muthiata iro muntu ombira muingila kanyumba kawe kanduka kawe na arararia mwana kuo manjirani yo yaibirwe yaraibu mako ifununu ro thakenda mwana nda kuwa mbu tuko emurita suto amuntu wa murikaniria amusonia rwe na soka amuringa ngundi na ngarinya thio na iturone ria aratire ngua na ke daktari na kangeta na ararinya na thina ciakira muntu ara nacio na arathimwa na gwatwika atena murimo lakini na muthulumire no nduto kubwa kinya muntu na kuria muntu ogondire munda nigenda bwithia mantu yariku ndi batu utina mbeza cia kwingana mantu yonto wakie mwana nithi atike ndi woni buranku ankaria muntu rio ane kundike FGM
kankua twana itokuwa mele sana ruterene ruru akipona no tuina changamoto imbingi. Nkiripotera Meru TV kumembe Mbita Wakome wa Mutia. Oreria siasa baitete na mbere kuibangania nonto bankindano ya siasa 2027 na bibia mabia ya siasa bikibangania nonto bwankindano nene ngurumanio ya siasa siasa bari abunge kuma katetuka Meru kana kaunti ya Meru ni baitete na mbere koringira ndebe nayo ni ithuganio ra kwithira korena kiama kia Meru kiragi kaithira gikuthira Meru keki ya kindegoro bakigwata mbaru na kuyeka kiama kia nopeo gitongeretwe ni mubunge wa gicimbunge kia Tigania East Mporabori bakiwa kiama kine kia Meru na kio ni kiama kibati kwethira gigitumika kenda gutigira Meru ni kugairwa keki ya kindegoro. Riboti ya Adams Muturia wathirija orira tweregerete kithurano kia mwaka 2027 ciatha cia biama kaunti ya Meru cionekanite kumba kwithikiwa ta mukondo yongo yu mweru arabunge ba kaunti ya Meru bonthe 11 batongoretwe ni mukaririto mugambire ndekiri bonekanite kumba kwithira keba cia mabiono kumba kwithakia kiama kia nopeu. Tusimame nyuma ya mjadala wetu. Sisi Meru tumesema chama yetu nopeu. Kinya rembe, kinya imenti, kinya tiania. Mimi nimezunguka kote. Ndio kinero no botu ngie kiama kimwe. Tutonya bunge ba Meru ba kiama kimwe ka nopeu. Tuyo na opportunity economy ya bunge ba Meru ndu kiama yetu. Tukona bunge kenda tukona nafasi economy ya bunge bana. Tukona bunge kenda tukona nafasi kwa mawaziri bana. Ma PS Kigomba, ma CEO, ma directors. Through one of our own. Katu siku mijeke tu jamani. Yes. Atuidire ntona kiama getu. Tuidire ntona kiama hii. No tueta jeruo ulitha bena ODM. Weta kalenjini ibali ukiri UDA. Weta kamba ni na Wiper. Aba tugetu le ikireko na kiendeke na gereria kwe na kiraito na gereria kwendia basi ya didi ate munya gereria kwendia pia nywe didi ate tutetekeria nikiamage ya mporo ibo biba hapo tonduba tuge siye baro ngamege ya mpo ajumbe baro ngamege ya mpo ije mwakana ne kwa tentando ati ikemewe ne kwa tanyunguga no temporaro inae na no jumbe wae no ngeke to tena jumbe baka magereko ngekwetu ate yake ne keto kamwera ne yeku na ala yangu yeku mwe to msapoti kuringana na bunge babo witi barekeche kumba kwithira bakimenya Meru kaunti kinete na kiama kira batirite bobongwa bakiwa kumana na boba kumba kwithira kwa kiama keno peombaru nonto kiama ke PNU kumete ntere chanyire kiama kembas ntere chiembu na kiama keno pe kionka kiama kira kumpeta kwithira kibithirwa kaunti ya Meru. Na mheshimiwa Mpuru wa Bori shika hapo kabisa kiama kiu kia nopeu igekirwe ni inya tukwelewana igekirwe mbio inya ito kwenda muntu moja waju pia elinga lwebohera yes ito kwenda muntu jawaju muntu fearless nonto nwambere tinya kuigwa ndo bakiwa kinyabo ibakwenda bukwenda hata murumbi ura uchwagetika deputy president yo Kenya netekere twa kiguko gichwa ene gikendera kere gichwa kwa 2027 Ameru babu boliwa deputy president yo Kenya kendera leo ibo teke akadeke gora kiendeke itu romantia wanta bara utra wanta na bendiru tu bukan mengko kenwa itu la wanta no kuliati ukama ngombelika ade nagere te kama ora promise nda ya wanta mege atenda tu ura wanta mwisho tamula ukamaka watu wanataka maendeleo, wanataka elimu, wanataka dawa, mifumo mpya inatakikana, alafu
Uthia Brupa Telinda wa kiama kiuronwe mubunge wa icigo mbunge ya Kitigen East Mpuro wa Bori na ikite wira na geta na mbere kumba kwithira kiga kiama ki akiromba kari kumba kwithira bagita na mbere kwa tambaru akwa kiama kene gomba githakirita mumiru kombone makenu gweko ana kiama kewe to Jubilee kedo mbio Jubilee gweka na Wiper mjalo ana ODM akenure ikereko Kendi kereko wete jaro mone wete jaro harambe wasa la kirema wasa la ruto wasa la logenge wasa la mpolo Nkiripoti na Meru TV kumatiane Bechata Msimuturia wa Thirinja. Nabo akari kuma nari ni Matheta Muthuro Mung'ento na Kururia Mata bakimeneria kiraba kuga ni winyange bombesha cia mwingi ningi bakimeneria miario ya mubunge wa Mugambire Ndikiri ningi kurema kubarutira ngugi kubathondekera barabara ya kumakirwa wita Gitoro naria nkiroki baonanitie kurega kunganirwo kwao ni itagaria ya mubunge o gwitithia na mbere matemo ya tikwagira ya gukabira andiki banteto gwitithia na mbere shughuli ciao akibaenda gwika mathaga jao jangugi ndi akariba ni batharikirite mubunge o wao nikiraba kuga ni miario yao inya ya kubamaria kubameneria ninge kubona ya gintu otikio naria akiaria Ndikiri ugitewe mbesha no aithire agishuruta nari gucikia nteresha kisima ontobo batigite bakiroria mataba kionania Muthuro Jomonene riboti ya Mwende Olaibone. Nyuma ya mumbungu wa Bore Ndikiri Mugambi kumeneria karibanari no beta mikora nontubo kuandamanira barabara ya Gitoro mwanka gitimene riu akaribani bachumirite na Muthuro yonene na kumeneria mutongeri uyu untuba kuoyora kwanano ine bokinya bone bano ine weburu atutura karibanari ibarabara tugwitia imaendeleo tugwitia ende mheshimiwa atwete batwe guns barabatize guns mbina Meru yani nyege ntuge kithuku muno ngurukine ya maramari no mheshimiwa aratwetire no ntuboi bagwitia barabara era tugwitia gukarete thithitwe twaira naruo rojo oke barabara ikathithwa barabara yu ni tugwitia akendigareti mheshimiwa goro kutumeneria nontu ana ba kuthithia maandamano na barathithagia kiao bagite ya barabara tenje kuntondekera kwa hospitali tukwa hospitali haya utea mbeca tukuria ego tutethia kago utura buru onia nkwere ndemo kario gitimene barabara tuthithire barabara na kawathati ko tuthire barabara maandamano ni lazima batutura karibanari itunogi ogwe ozo uraugire nonogi batu no teza nari twakwirokeza tutikwenda inyomuona tutikwenda weza buru na ntobau baguo kagitawo otuma batu ja yuthi turi ugojo itunogete imeari ewe sana na itukugwa twesinyika mono arikane power eu enayo ibatu tumwete na no tumutunye so gento kire tukuga batu twewa gaji twamutunya itunogiwe na 2027 ikinyou ethirwa cithuranirite gwitana ara kwao nyumbani Nkuluki bakiareria mantu yako ni mumbunge okuwa akathamia barabara ye na wikeria kariba kontu kungi riu bari mwira bari tayari na agata kanyate thamitie gitumi bakuwa ni bamenyerie thina na bote ontu bonene kiribo kuga ndomba kuchenjia barabara mikiange batu tuchiari aja tuna miaka 50 na tugetaira maigene ko chereri munene wetu utirajukia barabara weta nayo umekunja umikia kithima umikia ngari ntari ko chereri na barabara no wesimore Ndikiri kene go kwenda gwikia githima kana naro kenda gwikia ikia batu twameneria mbaiga zanari na twina mayiro na maguru toigwa akiuga gaikia kisima na ndi mheshimiwa atukwira tutikwenda wikia kisima turenda wezire inyezire ya wezire wikia kiambogo tutika batu tukaburuka tutetere nyanzire ne uburu tukaburuke zira ujo turumaga na kwa yebo ya kiuga tuma twinto tunonchoke atu
tumwira na choke atu nawe agetekia batu itue ni interview tumwiketi ari ya mucharo o milioni mweri hakwende agagaira mwana oburi Nkulukine baukirire rendekiri bonane nonto bokutharikira andiki banteto kuma bore bakimwira bane bokionikia matura na batereo bateya bonene tukugo gya ataki media uri ataki media nikini manzaro thithite na zero tithite yonenie utithite barabara ni onenie gotithite barabara nugite nurumene yonania werumana na kiripu twina ciondo au ukurumana wateta warifu na marito gange ja maingi turi akaribanari turenda kuencourage antu bonde ba media bukaigwa bwe makwi muntu kinya wiku lazima butetere na bukinye naja grassroots ke wananchi kenda bwigura tukuga twinde so rendikiri ura tugukwira kethira media niyo kuona yego kwasa itango gekenda media kira antu ja kuga mantu media kala kweja kurwana agwe kote media kurwana agwe ibatu tukurwana agwe tuthitheria ndora tukwenda ibatu tuthitheria njira yetu batu tunathina na agwe tuthitheria njira wone ote media kurwana agwe ibatu tukudimandia aki yetu. Kiripotera Mero TV kuma Naribore Mbeta wa Mwende Walaiboni wa gikundi giti gya thirikari Shadrack Gitonga nacumiretie kuria akari baraba twire akwina itetema baithire bakiebuka mutugo jo kwanda mibao akwina itetema ririjira ria kukandana na mogaruku ya rera jara jathirite jagi kujirwa kuongeleka kwa yaramu ndegorone na kunyileka kwa akinya nonto bwa mogaruku ya rera igikundi kya Save Our Lives Initiative otabure mwandikwetu Ntito Mukirio Nkonja agutariria na kaitene ka kambura mwingine bore tukumba kwetha bakianda mitera ya kentwere ende temebao na tumebao kaitakara ya ndo muno kiruterero roe kana kiitetemana yomba kwethera kinyari roe na kaitakara moyo keya roe rukethera rutekwana kire miunda na kinyaro arukunywa na ende mite ya kentwere ni kaithera ikusia kinyambura nibwe ye komba kwethera kiandwa miaru Shadrack Gitonga ura ni murungamiri wa Save Our Life Initiative awete ni baikiti musanda kire mbunge yokuwa temebao yondere yandikirite tema kana nteresero yombe koitwa kire mbunge yo kwariria miti yetawa mibao ithimene bietu bia ndui kana ki water catchment areas cietu kwa ni tukuromba murungu ni tukumea muswanda yoyo akuluka na iya akayukulukite kenda twemenya ni distance ya na atia tubwirite kwanda miti ya mibao ara kwina ithima bietu bia ndui kana water catchment areas kwa inkumea yo akuluku ntu bubu atekelezwa na inkuromba antu betu ba wendi bubweya tumenyere vizazi kana generation inge cietu ira cieyite nyumene nontu kwe antu bange beyite nyuma yetu tumandeye batwe kwe antu bange beyite ne baitu tegemea batwe antu bara turio moyo thai nguira tukaritaru are ikathuke mantu ya antu bara beyite so twaro to itemete ithimene bietu bia ndui ukolelia kabaita kalaga nini ukona kantu kwemo we ngwa muntu kiumbe olelia uturo bwa ntiaro ira inge cietu cieyite na iro kethira we muntu ura we ngwo kwendekana nontu kinya Swahili bo ngwa bawire muntu ni utu Oriukire Shadrack na menereti muno makareka yaraya kuitanga mite ya kentwere muno era yandikite tema akiwa onto bote bwaya na onto meteye neretethera sekinya kirerera kure na onto bonge bodithikite sub county ne weye cietu kuntu kweta wa kitheo kana kitheo mbere ikurari na antu ukona muntu akethera muti kirethera kinya kithima kiunika ke ankene na munda yaku muti yoyo twire miaka over 120 years na owe muntu wa miaka kinya tuwe 70 okaita muti yo eu ni injustice muti yoyo twire o na yutherete ywe na purpose ere tumite muti yoyo thira yure kithimene kiu kia roi ningo stum kwa vikali kitendo kia mitira ya itangiro ithimene bira bia roi bira bia kitheo na mbobone na muthia kire Shadrack Gitonga kuromba antu betu ba wendi bubweya wethera muti yoyo ina miaka mingi sana kinya nkuruki yeku iyo ambio kurea kurekana na yuria wara yuri ta purpose ira murungu ayuikire au nontu miti ni tumato rwirura na underground water ekusia rwirura rwina arantheru itie na reuru kenda rwiruru menyo tumikania antu babangi na ti antu aki kinya nyumo sikithaka ciongwa Kiripotera Mero TV kumembe Mbeta
Mukiri Okonja ni riboti kethira ituikia break yetu ya mbere ya kiremetha ya Meru TV ogeta kuraya ni tucokerete. Gikundi ni gintu kia bata muno kiri gukura kimbecha na riria kiratumirwo bwega gikundi ni kiretaga utonga ndene ya michi na mugongo. Vikundi za bure zimekuwa zikiendelea vizuri for those who are registered because they have been able to access government services and also access services from other organizations. Etora ria buri ikundi ni biretete ugaruruku bunene kiria kari gote kwathura nthuki nontobo gwatanira na mwende wa laiboni kwambiriria Jumatano iji mwanga Juma thaa 1:30 cia ugoro na thaa 3:30 cia ugoro aja kwa Meru TV tukwanurira ikonie inya ya ikundi bore. Waigwa nyinyira Nairobi. Wewe Goliathi, umetisha watu siku mingi, umetesa watu siku mingi, siku zako zimehesabika. Ni chiache chethurano binini mbere North County ya Embu. Ni leo si leo. Kawega kamwe no kawega kamweno gako kawe na bokole wewe wewe ya kwere mimi nataka kuuliza wewe ni moto si moto itigere ntuko cia gotaraki bakinya debene ntariki 27 niu bakaithurira mutongeri uria bakwenda ntitikano iji na mpongorano iria tukuona ikareka kari bathurana na thiri aikari acia Kago ni marakariire minister wa uruku ni undu wa kumera ati aroka na ndege iguru nigetha amone maigana ta thigiriri. Ni aibu sana Karida na Roko kuleta vijana wachache hapa, viongozi wetu wazee kama Leni Kivuti na JB Muturi wakiwa na mkutano kama huu. Ano jote koreka bangi bamama kana bakunda ruthira kao. Meru TV na Thiri FM nituibangite gotigira no kumenya uria kuri cia chene cia mbere nothi. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara wa Igona nambite kambi itura riu na tugakoretera ngono iji imwe kwa imwe kuma aja kwa Meru TV itania natwe kinyagwa ikinya mwanka tutumirie rutogwa rwa gicigo ki ni aja kwa Meru TV na Thiri FM aki ogakorokirwa ni fire si fire, ni fire si fire.
ni bwega muno ndogwete na mbere kurumirira Ameru TV etombire na mantu yegie uchumi oriria kuringana moni jamo bamwe kwithirite kuri na mpangaratano ya kiuchumi na Kenya bakiuria njira mwanya cia gucukiria kiuchumi akari kuma Tigania West ni bacudhuranite kire ikundi kireo gikundi kia Muringa bara bacudhuranite irinjira ya kuringana njeki gukaniria kiuchumi ibaike muturire riboti ya MC Mwitonga Mbeta wa Faith Kinya kuma Muringa Karie Women Group ni bwa mau akuga ni kuma Karie bagitete mantu jatangana kuonekana aria kinyago ni metho jakwa ntiretikia jaria ndona ka ekuruba kugwatana bakagura into na lori bakigaga bau bakuthirio kia kwa oburu ni bacokete ngatho cia mwanya ona kinya kiri Baraka uria umbite kwithirwo akibathondekera into Batu kinya bura antu bera waibete bakaura muntu na uretete ete torira twi kampani ou torora itebya Muringa biani tenti cietu twina cie na ite mana ele na 25 na bando na ite 125 to na ite bya member bya batukwa na era member ya na 38 na mwankara tukinyete thai ito bara bugo babu bugo na ngoye to na turitete rware to na ifani chasi cietu tubethere tunto to ndaundi kuma genjae to na intobia to matangi matres na nyabinge byemechie lito we group 2 group 1 ne atere na into na group 3 ne yete nabyo ko batwe baraba bare ombe batebe gundi mwakoro akarinde ate na nyawe ke kombe kana nyate ne kombe ke nyumba na yake bate to mwema waitha na to mwone na tombe kiko ambe kya kurita into ya bi batu kuma to kwambereria ote mwakoro wabo konao ate thamba kya nyumba ote mwakoro ate na kiyo kya ngoko ote mwakoro ate na kiyo kya ng'ombe kere awane chiko na ote mwakoro ate na mburi area ya Okama batu turekoro ba Muringa tawara ng'ombe ni area ara kwende no bafisi cia mwana mburi ni area ara ko kamare nyumba kenda mwana ate nywete iboya bagurite into bitangana kuonekana mandiro makavati na ite na mabati na mbi na bibinge bombita kubigura kuma kiri Baraka Furniture Mart Kianjai aria bombita kuonania ontobote bwa withire Bwana Yesu asifiwe. Oni mbeta wakathere nikamtete okubai kana inagawera kaina senji ko onde ndo bwera ekoroba Muringa baisawa mbere pio twanjereria kuranira matangi aroe ingwete kiakere mwekoro wa Muringa te oete tangi kero kinya itangi bibo kuona o ibarara atonjaine thai Bwana asifiwe batwe turekoroba Muringa ote mwekoro te muri kwawe area ni boritie ekuruba ngi bombe kugwatanira nabo nikenda bakomba kwithirwo bagikuria jaubo baikuritie Antu bara barutere rwetu na nyashore betu na nyabara batwikwa na rendio beye ke batu na beye to boni njirere to buthakia ta Jeremia munene ndenda kuwa ndire yawe ikundi na kya Muringa Women Group ya uramu seurawa ikundi ki ona kinya pastor na kuchitwe na tonyaku kuchitwe kuma nturene na ara kuraya nke mwanka ke bao na aruare ogago ya kwa Elia ngwire ritekete aruare ato chenche nyumba mabati ara ng'ambe ruare to ekaira mabati ara ya ekwe ya kisasa igundi nege kya Muringa ruare utewegera ikombe kana thani ke katonine renge igabandine ote tukwanira itebira bya mbere bikwinya muntu bya mbao thai tukwanira itebya sofa set ai kundi nege to kya Muringa ekundi keka Muringa igeritete koro bonze metongi mongo na njira ya obaurire tangi na ginya woni mboririe tangi ne gundi ka Muringa jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga gikuripotera kuma Tigania West Karie gikundi ni kia Muringa aria kigitite mantu jatangana kuonekana
nandi tugite na mbere gutigira yeye ikundi B na bini ikundi bia konjuranithia ningi ni gukirania kiuchumi na kimuturire na rwa kirugono rumwanya rurato banganiritwe ni mwandiki wetu Anteto kuma Bore Mwende Olaiboni aritegira yeye ikundi mwanya mwanya kuma gichumbunge kya Bore ni mitaratara iriko banganitie yeye ukirania kiuchumi nitia baithirite bagitithia na mbere nayo ni mibango ya kuthurania ekuru amwe ningi kwaraniria kuna na kiara yeye mitaratara ya ukirania kiuchumi kindoto ushikiro rugonoro na rugono ro mwanya oyora mumero wire kiara kimo kitioro anda nibo nonto kiri gichunchi kieto kembere kero noro mwanya ya ikundi Bore tumbite kulaithiri ikundi kathomba kuma bia korona koro biantiwana kinya bia bonda bonda ora bia yete amone kenda ukirania nayo mathina kapo bariwane yo yatumite ikundi bibi watana na kunywira kamwana wetania na mweto yomwe batyo tugikundi gitwa Mbaraka batyo twitangugi ya kuruga twayo ngugi tukaruga tukayo gantu kara tuona tukona gwitethia na konja cietu tware nyuma mono uteu twamenyaga indi ra twatonyera gikundi-ini giki uti ngugi tutiritaga tweja na endia tukona ndigi ya iu ikubua tukathithia aciareria babetu bari nyuma bakona utethio na gikundi gigetu batwe ndene sako iji batu atungene twi ikundi bia ruire rwarera bie bionthe twagwatithania ya twathithia sako imwe kenda twithia tuna mbrerere tukarite twitwithe na tukundi twina undene tubakwithia twina aria bargaining power ya weri undi wa secretary wa sako ruire rwarera barabara sako ikarangite nabo na nkulangio uu na ngena ligwa ikaba kukulana na bandike na bunga ke imu yao ikomba kujana ntulengo sako nigukuria mwana munintini ndigenda komba kona ntwara mba kwitha na kamuthithu na aromba kundu akomba gwikuria nundu ndana baukura ikundi kitu akiambiririe turite thina nyingi muno kwethira kwina muntu wetu akwa nturene jonge wa urotumira muno tuthithia ikundi giki kwi muthaka wakwite na gwatuika atiumba kugirwa mochari gutiki ngotore gutimbi turacanga mbeca irio rari gitara kampeni na turatethio na mbeca cia kampeni kenda mwiri juju kana kaujugirwa na kuma au irio tuonere kijana kigetu kiukiritie kundi kimono ta Franklin arathurania akurubo kuona arabothurania kenda thurana tuonane ata tugaitetheia twingono tutumba gwetaira mbeca cia kampeni cia kuja gututetheia kuma kiri kuwika mithitho mwanka utethania na mathoania untu buraba kwane gitumi kimukirito kathomba birabi bacemanithitie na tontu rwendo rwo kuraya rwambiririe na ikinya rimwe barombotaria makinya na mbere gikundi giki kana tweja mwari oni twambiriria ja merry go round twagwatana tuona nja cietu itukara wega twambiria kuguranira nya twambiria kuguranira ikombe thani tweja nya miringeti irio twakarire nthi twatega tuona batwi itubatere kuthugania ntu bungi kuria bumba gututethia inkurukie uu tukungania thani twangania ikombe twagura nya miringeti na ndio twathuganirie twaita maoni tuona tukambiria kuruga tukiria kwa gantu gakai tomba kwitha twithagia guntu kangi ukagura kangondu ukagura ona nyamba cia kuria skuru na itu iteta nguge mono tugurite ngondu twagura ngombe na nyamu ndio tukomborete ikundi kigia tutethio bora kithero kina bu mono wa mbere ka twendene oja ura giti amani twendana tukona muntu ena thina ethire na kiatho gikithongi ikutu kuoka tugatonya ku mbeciro kurimetie no nturimayo muthenya ciringi 405 wethera weri uite 403 ejo ukareta kenda tumba utethia muntu wina kiatho kiu kethiga kuthomithia mwana kana kethira ni kiatho kigie mantu jaja musiba kana kiatho inya kia muntu ajitu tumutethagia kire gikundi gike igitete mbere mono kinya kuritana ikundi binge na kwenda kubireta approach bimba kenda bimba kona kuumba kula matunda ya thirikari itogeretie mono mpaka na ndikinya barabara na tabia itebugi ibebere ikundi na bia bikibiki nonto sako yotonya kaingana na mwarifu ari na tuitomeka shwa tukaigwa gantu gakura tukamenya muntu uno side ile kuna ikundi kitu akithingata ibi byatumira tungana mote sako
kenda tumba gutethania na riitwa ria sako ria antu ba bonda bonda riumba kuthongoma. Nakio kiuria kinene ni atiri uri untu bagunika na ikundi bi ni uma ni bagunika bona ni kuma kiri table banking mwanka kura into biority ngwe bira bibatetha cia kuona mwate yoyo antuku twaruga tutigaga mbeca iu tuambaire gukobithania cigaciarana tukeja kugaci kuingia twona kabeca kethera riu twona kabeca kara tusivaga twathithia buria itwita tukagura kethera ikang'ondu ukagura kethera ikajao baba ingi bagurite tujao bakarithia na kaka ng'ombe nyumene akona agikama na agikieria agatethekera au na inya tuge mithemba ya tenti ta iu tukathithia ja iu tukethira twina utensils ja iu twina matangi ya jau antu bau bakorwo bonthe nabo kenda muntu aigite anogi akethira twije turi njewe akomba kunywa mwathani na ntethire ikundi giki gukomondereja gikio bareja barantetheja mwana atengwa na bojaire imbeja gikio beja bagampa mbeca ndetanga kombura tumunda na muno tutabati twina minda minene na ingorete inyang'ombe gukurukire ikundi giki na ndina munda gukurukire ikundi giki na arandi magakenda ana bona bia kuria wowe ni kunikite na ikundi giki ndi mumemba na timu kamite yale batokete skuru ukaja kwethera ugo nyote na fi ikundi giki tukosinda mbono ukayobesha mwana yetu nada vinyo na wewe kwena dine nyaje ndiro sibitari ikundi giki gitethanagia muno na nya gikara twethera tutaukiri tijewe family mo twethera cie capable na ndege ikundi giki twethera twije support ira twethera ndene njeu igatetheria njeu kiri gicunci kia biele kia ruono roro mwanya tukaleithiria mathina jaria ikundi bibi ukulukira utethio bora bakubatara na kinyegeria ria thirikari ukiria ikundi bi mwende wa Labour ni gicunci kia mbere ruono ro mwanya. Riboti ukethira itumilikilia rato kubanganitia kiri metha ya Meru TV likana ntukero yuri Alhamis tariki 27 nirio akari kuma inya mbere north bakethira bagita ndebene kuthura mubunge wao kiri kithurano kinini na metha ya Meru TV tukaithira turi live mbere north tugikuretera makarika ja imwe kwa imwe kuma antere bura akari bakethira bakiruta maoni yao ikoni mutaratara jobura jogwita na mbere ningi tugitegera shughuli cionthe cia utari bwakura mwanka tuthire tugikuretera mbica cia imwe kwa imwe bura kuri kiri ground kwa ground vile vitu ziko antere cia mbere no thindi bitikiria twikire gatanta au ogoro bwa narua ugaita kuraya nontu kiri mubango jwa gikabo kia siasa tukethira tugitana mbere kumurika ibai tukimuramura kiuthiki kia siasa 2027 na inya kithurano kiki nini bura kikethira kiri na mpumi ikari kiri barana bubai tonyete kiri ngurumanio ya gi siasa mbito akabo mutharimi mwananiri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri inkwendere utukubu bwega.